Kebej muni pi baro te hakan ke video menta ngan itu ipi pang ki proses kumno ban yo kam makane ka constable GD mo limba ka SSC Directorate CRPF Recruitment Branch okay jangka kene constable GD in CAPF NIA SSF and Rifleman Assam Rifle examination dengan itu ipi na do ba sedang ka proses hadu ba pinda yo kam te hakane bede ka video marbang layu benikran bediwe perlog ba join ka kam mentai ba dang ka kam ide na duka ar jakat pra temtai la dep training la join ka kam dengan pensyaya pi ya kitu ki ban dang lej marek menta mar ki ban tho exam dengan sabatai detail kaya kumno ka proses mo nam tangi khasi kumno ka proses kaya dengan pensyaya pi yang ne ya ki ban sa tho ba ki bala dep tho ro mo ka delo de baro sampai jadi bakut mo te ningkong dalam notice pihak ban apply ng maka SSC mo ikane ke exam GDM jongki SRPF BSF hapen tebej ng baga SSC kata mo pas kas ayu pas kas 10 kan mau kata kas 10 sejrong kiba kas 10 sepo ba fil mla ban yo ban apply mo okay ta ndra ada ban apply ng baga SSC sa yo ban tho exam te pihak ban tho exam suan kong ada ban tho exam ten dala pas ta nampai saya katu kene mo no dep tho exam pinyo ke result mo tegin dan ke code of mark kandan ke code of mark ta lami code of mark ta pinla pas pinla qualify nam ta ka jing mara pej kene ngan pini kene mo kene ka mark jung ita iperlok balayo ha kam ta mo mark detail constable GD in Central Armed Police Force NIA SSF and Rifleman in Assam Rifle examination 2018 kabajong 2018 te mental la jonya ka kam ta bana mal adap training system okay man ka man ya itu giro nomor ke euro tanya darak ne pej mo domicile detail Meghalaya West Khasiel Idena West okay Naxal district border district sama ngana batai bahas pangine Naxal district border district mo kandon baik ke jinge pers pangine mo kandon baik ke choice te pikane Naxal ngon ba pila ban tre hetu ki state badan ki ni gile no Naxal gan oh la border pila ban tre po border okay tang ai choice na tama din la yo kamre ka shongat kum gajing sajid te pila ban yo biang bu border ro kataro mamtip te ndrei ka cut off pade ka pher cut off jong ki Naxal bar cut off jong ke border district ha kini ki pat a pat b ke pher mo te kadau ka don la ka jong ka yu te ka chong ki nang phi ban jit tapi yang ne mo ban part a part b kini arti don cut off lor ka total cut off bat ka kini arti don cut off te cut off ka shong ma kadon ki nyo bat kadon ha kini minus kadon 55 ka pher ka chin man la ka snem ma okay to kitu artali te ne yo khandai sao khat we ka maths khat lai english to total score ka ro ve lai pu nyo ndai dai khenya ka final ka normalize ke te ka normalize kadon ka jing khen mar ka kum ka shift la da khame mut ka score ka kham q ada ka kham jam ki question ka here ka score te iyo total score South Arma no to qualify adap ke exam la qualify nam ta ka shu cut off hang ne kan dai RFA to la qualify jam ta la pas ke exam te la yo ban to exam te la yo to exam ma te anda la qualify ke exam te bi na ban up se ka admit card nam ta ban lej mare ma pinyo ke admit card to te penyo komne admit card penyo be po ka website jong ke SSC ka sala ri phiru ka na notice tong ba ka email jong phi te bisa login bisa download ka admit card bisa print ma kanwan be po ka registration number jong phi jong ka po ka website SSC bet ma te gitu ki ada register ba hang tu bet kan mi kan don te layo kalong bet kumne detail roll number kerteng gadur don be tu baro reporting time nyosteng gajaka badai ban lai mare kadai po AR Shillong Assam Rifle Construction and Maintenance Company po lajkor kadai nam tai khasi mo kanai chung jingjet kila ban yo shawe ru tamabun yo bai po Assam Rifle okay to they shall not be allowed to appear for examination candidate must carry 4 recent photograph Southly Kidor Gibran Thamai and at least one photo bearing identity proof such as driving license, dimera ekta, voters ID,
kawin kini mo Aadhaar card dan identity card using by university in college tax pan kan in original to the examination center. Failing, they shall not be allowed to appear for the examination. Kawin itu dia lam ban penji hak tu kapor ban lait mare. Okay. Ta adap nang tu pa adap kane layo eka kane por ban lait mare. Okay ta. Adap nang tu pada teken pak mare syamo kapu mengalak kali na i yong ba katkum kasyong katkum ka sentar mo. Ten lapoi ken pak mare be pok surok mo. Te kalong 1 kilometer in 24 minute. Te mare kata kinom thau sywa kasyong katkum sentar kinom thau sywa pak mare sywa ningkong. Hapo ap 100 minit pandai pe jaga 1 kilometer. Mo kar ba pidap rokno kita be in shim mo. Te hangne la qualified te la ban mare qualified adap. Okay la adap. To la adap pada lek sakajing thau prescribe physical standard test. Mo. Di lek thau hangne tho mo the minimum height for all self track candidate hailing from northeastern state of Arunachal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland. Okay. Grade 160, 147 nam taki kan thai. Te idon 143. Okay, qualified. Te naman ta gitu kiba duna mo. Nam ta gitu kiba duna marba jongki chill tribe kadai shispa san punyau. Te lek kumno tapi don shispa san punyau kinom objek epi ken aya pi ko kakot ba pen hap hasan hapo DC. Ba pi don ka relaxation kan. Relaxation ya kahaj. Mo na da cross 160 non kam te number ba piduna ya ka 160 pi don 157 phiaban kin ai ka kot nang te na po na ka po aja kahi ken ai tu spai pen hab lenyon phasan shapo DC jong pi office DC phasanya kata te hakapor medical pe sarai kata ada pi klemra kan mau ki strict wa ada pi klemra hang tuang toi ken reject pi kan mau kata mo ta koi kajing jrong gre 157 mo relaxation kan mau wa kitu bakali kidon ga ba desh pan rupo san re am kadai bech pan punya mar relaxation te tangba ken phasan kor pada ban klim ba kadai ka relaxation ngai so to kata la biang la chai dep nang ta pai la dep nang tu ten thau biang sai ka chest ru ai ka chest ru thau te yo prap sau la prap khandai tu ro qualify ken thau ka chest ru ane la don duna ya taru nang yo hi tungo nyefru prap we ka tu te no bai duna ka tu te la biang qualify te dep thau la qualify okay mo to dep nang tan thau sa ka jing khia pai mo hang ne ru ka jing khia ru ang ne te kidon mo da phi ka haj bot chung phi bat ka jing khia chung phi kam ya ham te kan long overweight no te la da phim la ban piduna ka tu ko wek sni to hang ne ka sni thau dam le te nak sha okay ada ka to ko wek sni bat lawan biang le medical phi dang overweight biang na sha nikal mo insya reject te pe hang ne mo ini porlok overweight ke long tang 104 gram oh okay ha kaun 104 gram 0.5 kg tama 104 gram te entral ale biang sa sisin bide wan medical biang mar hable ha sni ke medical ila la wan pindunan ya kata te ila yo lem kumta ada overweight sa sha reject mar kata kadon ka jing khenyo spang bole kitip spang overweight ken khen lang baka haj bat ka weight ke jong pi ke de melong kata te pi habanan kata okay adab nang ta pada kan ya segai scrutiny of eligibility credit for relaxation that is age height and chest has been carried out with due care after qualifying bed rest mo ada mare kisale scrutiny nanta ka relaxation dari ka age ka height ka chest kita lah itli ada mare ma but before pass by pet PST by pet PST board and copies of relaxation and height and chest as the case may be as mentioned qualification has been permitted only on production of certificate as time of pass tangki bara certificate la cha ma ba phiri claim ya relaxation in the pro forma okay non kaman like to from the competent authorities of the district where he already decide hablet pha san hapo district wa pidon dan hapo west hablet pha san hapo west banga claim ya relaxation gai self-attested copies of certificate basis on which relaxation has been kept with doses for record okay ne long
whether relaxation applicable. Yes. Te ta kadau. Select assign if yes, under which category? In the ST category kan. Ta. Final result number review. Haj biang chess biang jumare biang okay done. Ta assign hapa assign gitu-gitu bara ada. Te la adab nang ne bro alex ka medical hap check lo di ki hap check lo na dong chadang kin check mong tu check score kan check ye ke baro kan check te tang shuba kala khndian ashari jak kham strik ma na pomar po f ka air force kini ki sipai kham strik te tang shuba kala bakala ashari jak ma tang shuba kala ashari jak te kada phya ban le ba de ban le kam kai biang bah po timing menong discipline la ko banyo marba kin reject bai tang shuba kala kin shupe je pi kin yo daw reject bai suppose ta sa kana bai Bajma. Hakapor to exam la cut off kadai arpo armak okay armak on ma st to labiang terada ki number of candidate ki bon plat ek number of post telebno don cut off biang te yong ma hakne kapor ni hakne kapor jong ba chungki cut off ka last cut off region lipo ma last cut off te kemud wat la da phila da pass hadu ka medical test ro tang sha kek ma tang sha delete ngon ba tang sha reject ben dei bong hal da baro phila la yo bai la confirm am hap up sai ka joining letter ma la yo ka joining letter te la da phim don ni ka turo la da phile ka jakaro phim yo ka tu ka letter phim don ni ka tu letter ba phile report joining report ka turo phin sa cancel ma kalau pihak penbiang mah te di bendon kita baro tak ada bang tab den layo katuka lalaj peni katuka joining report ka jaka bari bendai peni hab submit ikut isla bala panang tu ada bang ta layo insa ay katarik bahawan one join no ban training labiang lalong sedang layo hakam tengom tai membatai mah te ngatrai itu ba don kam ya kane ke bakwa ban tep sepang kane kam ngalai pensyai bah tiak patiak te lar pikwa ban kli sa komen hapo comment section ngan sa pensyai phi ai ke don kam try ngala pensyai hi gitu ke don kam ya kane ke pensyai tang ini kulesibun